Mas kucing doa nak benta Albina Kardosau, nak benta jing kucing kia, nak benta Rosemary Kardosau, dan dubio jing kucing kia, nak jing pangklong senam, nak benta email dari Kardosau, benta jing kucing kia, mujur nak benta kucing light luch, nak jing sniu, jing pensyoi, jong iba rihun Mary Opniau. Nak benta jing kucing kia jong i Nathan Lamare. Jurwai sedang masuk kuit nomor lais pak lai pundriu. Syaduan utrangin kiring kat badu. Syaduan utrangin kiring kat badu. Dajingnya bakut badu ling do utrangi aingu. Syaduan utrangin kiring kat badu. Kohimen ko para hakani ka step ngina wanra baro ki jing tumu jongi hau jisu kamdam rengkat batni ngidon Mother Provincial Jonga Seng SABS Sister Joyce Tekum Katil Bad Kumjuru Sister Blandina Bawan Batre Ha Ikodar Ha Habar Kari Kilawan Banjingo Yagi Sister Jongi Batre Hane Bad Ngi Dab Daga Jingamen By Don Rengkat Batni Ba Ka Ministry Hangne Ba Ki Sister Kitre Kalanga Paseizo Haka jingim jang bonmut ki brio namar kaniga seng SABS tongi snongu ya jisu naga benda ka seng SABS bat kumjuru ngiduai kerpana benda Sister Joyce bat ni pediam ya I hapdeng jongi haka nigi yukrish bakuit ngiduai kumjuru papi baro ke bachimenda haka online ngiduai ba ka jingdon jongi Sister kalonga baseizo haka jingim mensiam jongi brio Sister Joyce, Mother, we welcome you in our midst in this morning mass and we pray for you and we are happy that you are here with us. And same way, Sister Blandina also, you are working outside and come back home to visit your near and dear ones and you have made the visit here. And may God bless each one of you for your visit and your presence. And we thank you for coming here to encourage our sisters in their ministry. So, ni also duai nagabenda Olibet Marwain badika sngi ka jungi hakene kasngi tongi duai nabenda kumjuru menda kasngi de kasngi buram jonga Maria Magdalene ni IT baraka jing dumu jongi lembaga jing sidelem jonga Maria Magdalene ha kerteng uppa baru khon baru men siam bakuit kajinga e jongo trai jongi Jesus Christ bad kajingi jongo blai Lembat ka jingya silak jangamen sim bakuit kindon rengkhat bat pi barong rengkhat bat piru ko himen ko parato in sangesh por ban ko sulai ladaka Maria Magdalena kalaban kala ka bamudna ki pop pat lada kalaban kala long rikuit bale em mangiru wad lada ngidon kino ki pop ka bashir ke ha ka jingim jangi ka bapen long yangi ban snow ngim lam babit dor ka Maria Magdalena ka pengan mau yangi lada ngi tur shajan yaw jisu ngila banle yakaba jisu umut tongin IT egijing talot kijing duna jongi baka bor jisu ban pau hangi kumba ka Maria Magdalena kalayamar yakabor jisu ban karlalong na ka jinglong nompop sha ka jinglong rikoi Jisu beit map yangi sait kud yangi na baro ki pop lembaga jinge silem jonga Maria Magdalena kumjuru lembaga snamba kardor ka jame ngapla how blay badon bor baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun e
daki jim perkat, daki tin, daki kam, daki jing lek lep, daka jing lep palar junga, daka jing lep palar junga, daka jing lep palar bakrau e junga, namar kata ngakarpad ya kamaria bagkuit, kabayaisa kateizoti, ya ki angel bakiri kuit, badia pi kohimen kopera, banduai nagabinda junga, how try ublay jungi, ublay badan bor bara unisene yangi, badan dala mapi pop jungi, unyalam yangi shaka jingi mbam jikut. Amen. Draken radko blaze yangi, Draken radko blaze yangi, Christum abko Christurab gonong, benim jongi benim yangi, Draken radko blaze yangi, Draken radko blaze yangi, Christum abko Christurab gonong, benim jongi benim yangi. Puram nublay shadrong, badak endau jingso, aki benriu baro badon kamon baba, iya yaro yame, nginambag ngimane, iyay pendon burom, bad ngisomo yame, go try go blessing reng, go padon borbarom, go kun marwe upa go try uji su Christ, go kunang roruble, agit ki poperteng, top dian ka jingkerpat, sosene yangi, deitang mami bakun, deitang mami utrai, uwe bakli tamami koji su grace, mami bayai long blame, ajing ya long kawe, badu men simbakuy, hakaburong upam. Amen. Toong inia duwai. Iduwai nagabinda baraki jing tumu jongi. Iduwai nagabinda Mother Provincial, Sister Joyce, by Sister Blendina. But baraki jing tumu shime jongi. Iduwai ru nagabinda ki ba pangi ba shitam. Iduwai nagabinda ka jingala ka ba mor jongi nong pop lembaga jing asylum jonga Maria Magdalena. Koblei me uba ukon balaka amarway jome ula pen kam di haka Maria Magdalena hashua jonki vei pat ban pen bana yaga jinka men paska to ai ngi karpad ba da ka jingya sailem ba ka nuksa jonka nginla ban yalap ya u Chris ubaim ban ngin yo I ya u ba u sen shar haka burom jame ubaim ba sen shar renkat bat me Haka jingalong kawe jong men sim bakuin ublay junom la junom. Amen.
Kajing pulih na kijing ruai Solomon. Kalong kebalai, terkot kebeningkong terduk basau. Kanong lay kurim kalajubab. Halajing tiak menmit ngalawat ye uta ubakaman siam jonga kei. Ngalawat ye u henrei ngaklem syam setia. Ngalakot ye u henrei u klem ti. Ngayang judgmenta bat ngalay siyang kaleng kasinong ha kisurok bat kilempung sinong ngalawat ye uta ubakaman siem jonga kaiye ngalawat ye u henrei ngaklem syam setia kinong aphira kilalap yanga katba kidang yaj pahara hapo sinong hato pilayo i ya ubakaman siem jonga kaiye ngatang syia klad bat ki ngalasyam yauta ubakaman siem jonga kai kaktien jong trai Yisongo yau blei Samdru pulai Nabar nyau spa Sapupra Kublai melong kublai jonga yame donut katrang kado jonga yame kasnyang kumka kendau terkong kumtang akmi syabneng kwakmi buram bad borjong mi ublay melong ublay jonga yami donut katrang nakamen sim makdang cinkmen kashlay kajing yaro jing i chow mi ba jing isnay kam korban ya jing im ganyay kerku kat badang im kentiu kerteng jong mi nakamen sim bakdang cinkmen kashlay kajing yaro mensim jonga kasno hamim atrai kershan yangam ala jingtia ajing apmit ngayay ken mau yamim apo jingka tap nyang jong ming akmen konong yaram mensim jonga kasno hami atrai kershan yangam Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ko Maria yatu engi playu i ayu halenti ngalai i kejentep jong kris baim padia kaburam jong u ta ubalami pa Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai undon rengkad bat pim Rengkabat piru kajimpuli na ka gospel bakuit katkum uya anis Kaburam hame gutrai
Hagas ngi ningkong jang katayo ka Maria Magdalena kalalay siya ka jingtep dang step perngap kabadang dum bat kalayo balawengno yawu maukang na ka jingtep kumda kalamare bat kalalay siya u Simon Petrus bat siya uta uway pat ustenran uta uba u Jesu uyid bat kala ong haki kila shimno yaw try na jingtep bat ngimtip hae kila bu yaw kamaria kalayang bat kayam habar ka jingtep bat kadba kadang yam kaladem ban peit shapo jingtep bat kala yo arngut ki angel ki bariam li haki baki shong hangda habaladon kamet u Jesu uwe hakli bad uwe hakijat kila ong haka kokong bale piam kala ong haki namar kila rano ya utrai jonga bad ngamtip hangno kila bu ya u Maria ong kumne kala paidin bad kala yo ya u Jesu ba uyang hangda Henry kamtip bade u Jesu la ong haka kong bale piam yano piwad kala nang taray ba uday unong sumark per kumda kala ong hau ko ba lada pila rano ya u yatu yanga hae pila bu yawu bat ngan le shimno yawu u Jesu la ong haka Maria kala pai bak shau bat kala jubab haka Hebrew Rabboni kabamot kanong ikai u Jesu la ong haka wat so ianga namar ngampat late kiu sha upa henry ki late sha ki para jonga bad ya tu haki nga late kiu sha upa jonga badu pa jumpi sha ublay jonga badu blay jumpi kumda ka Maria Magdalena kala late ya tu haki senran ngalayo yautray bad kala ya tu haki ba ulakran haka yakine kiye ka gospel jong utrai Kachingero yame ko Chris. ko himen ko para be hautrai Jesus Christ kani ka lang ka binda jong ka gospel kabang ni shait puzon man ka por kamdame ha ka por ayam paska shapanga jimmy pa jong Chris But hagaju kapor kaneru khalonga binda janga gospel kabangi puli man kapor habangi rike yakasngi buram janga Maria Magdalena. But kumbangi tip ngala batay si zinru siapa ga Maria Magdalena ba kalalong kaba kumno shua ban kot yakundu Jesu kaladon hinyu ngut kiksuid hapo jongka kane ka longka katinu bleka batay but ngala batay ru shisin kane ka hinyu ngut ki suit ka bamot kalong hinyu tiliki pop bakrao kaba ngile haka jingim jongi kane ka longka capital sins kaba man ki buryu ki yakendu yamad but dena kine ngide ben light luid but kaya ka longka ba kerpang jonga Maria Magdalena kalong nadu ka por kala yakendu ujisu but yamad ujisu kala light luit na kataka hinyu tiliki pop bakrao shisin bangi light luit na kine ki hinyu tiliki pop bakrao haka jingem jongi katikana ngin stamban im yaga jingem koid kide kita ki hinyu tiliki jinglong jongka pop ke ba perlong yangi banjingai na ki posha ki por na ujisu hendra nakabinda jonga Maria Magdalena yaka kelip mat bakala yakendu ujisu Kalayo yaka jingaye kerpang balait luit na baro kene ki hinyo tiliki capital sin hinyo tiliki pop bakarao haka jingim kata kamot ka jingya kendu ujisu ka pelong yaka rikuit kadba kadang im haka ne ka perte kam perkashu yaka pop kam kin maushu yaka jingim barim janga henre tang kawe kadon haka donut kamen siem ngakwa ban wadia ujisu ngakwa ban idia ujisu
ngakwa bandon lang badu Jisu. Kane kalang ka jinglong kabangiru ngila banyo. Ban ngala ongro kini ke hinyu tiliki po bakarau kalong hinyu tiliki suid ruha ka jingim jongi. Hinyu ngut ki suid balaban pinchot ya ka jingim. Jingdom ka jing sarong ka jing kwan la lord ka jing kwan spa ya ka jing bishni ka jing ya ki jing kwa brai bad ka jing jaitu. But ka jimpishni baro kine kilong ki kinyo tiliki uksuin balaman penjot ya ka jingim bun aptain jongi ngi duai henra ngim ju puson shu halor kane wadladang idon kine ki jinglong ru ngim peishu ban light luit na kane ngim treshitum ru ban light luit kawai ke liang ngi duai kawai ke liang ngi ngop shingop habaro kine ki kinyo tiliki pop bakarau but ngi persyam ban imrengkat bad kane Henry Maria Magdalena kala lai luit na kane kala pelong ya ka rikoin minda habangi peit ya ka gospel ru ngi yi ha ka gospel bun sin ngi kain uyanis bakwit ulong usinran ya ba ujisu kam aid Henry katkum kane ka jimbatai ngi yi ka Maria Magdalena kalong ka sinran ya ka ba ujisu kam aid but ka Maria Magdalena ru kala kam aid Badu Yanis bakuit hi marawe ubatai but ka Maria Magdalena kalong kam kordor kam janai ban yauru but ulala ban to siya pangjangga but ula ong kumno ula ong kalami perengap kasni kadba nang dum kala mare siya ka jingtep kala long ka bashlur kam shimlating ya ka jingdum kala kaloi ban ki step kamde ka kende kabasha senshar da ka jingkwa ban tia buna prenjongi ngilong ki brio balong ki brio basha senshar da ka jingkwa ban tia kam slem kindia Henry ka Maria Magdalena kalong ka kende kabala job ya ka jingkwa ban tia slem kalalong ru kende kabala job ya ka jingting ya ka jingdum Kadmanang dum ka koloy ban mi na yin kata kamot kam ting shu ya ka jingdum. Mendang happen Petru ya ka jinglong jongu Petrus. U Petrus ula ting. U Petrus ula side ding. Kadba la kem ya Jisu. U Petrus ula ting ya ka jingdum. U Petrus ulong ubayotia. U apostol ning kong tam na padenggi apostol ula don bon ki jingtolot. Henry ka Maria Magdalena pat kam shimdon kum kata ka jingting hapo. Ki apostol baro kila ting, but kila setru yalade hapo kamera nadu ka por Jisu ya. Henry ka Maria Magdalena kala job ya ka jingting namar kala lang ka kende kabadap na ka jingid. Ka jingidu Jisu ka venglud ya ki pop nangi ka jingid shirhem ya Jisu ka venglud ya ka jingting nangi ka jingi shirhem ya Jisu ka venglut ya ka jingtalot ka met ka parjongi but ka jingkwa met jongi ka Maria Magdalena kalong ka rikuit ka ba kot ka veriyangi ngidi ben but ya ka nuksa jingim ha ka jingim men siam jongi ngi baharo ngilong ki buryo bal yalay shitom yalay ka tuma persya bun jait ki uksuit kumne man kas ngi ale ya katema persya kum kini ki jait uksuit ngilong ki brio batingher ngilong ki brio ki ba kongu ya ka jingtolot ngilong ki brio ki ba kwa ban pin ngad ya ka met ne pensngai ne ka met om ya ka mensiam Henry Maria Magdalena pat kalong ka ba washida banyakendu Jisu ba kandup lang ban pin kemen ya ka mensiam jonga kane kalong ka ba kongsan ha ka jingim men siam jongi balong gi bari kuit ngidi ban job baro kine ki jingtunju saudong jongi kamdame ya ka jingtunju jonga do kenamba ngindup laban kendiu ya Jisu ha ka jingim kabba ka balang karke ya ka sngiburom jonga Maria Magdalena ngidon kam ban kot karpad ya ka shaying jongi ngidon kam ban kot ya karpad ya ka shaka jingim jongi kenamba ngindupla banapan jingyarap naka kumno kalayir shirhem yaw Jisu wadla da bakalong nompop kabala shem jingye palad kumno kala
pelong ya ka ban ino ya kita barau kai kata ka bor ka bakala yo pediang kumno kalas tam ban id te ka Maria Magdalena kalaban shonglang ban ni haking jongi ban hi khai yangi kumne ki ngala id ya Yesu lada pile kumne piru pidaban kishirhem ha ka jingid bat ka jingid ya Chris namar bun gibriu kia kendo jinge kawai hadin kawai pat ka Maria Magdalena kalanganuksa yangi bandup longi sinran kaba itam bandup long usinran oba it ya Yesu tongin duai hagane gi ukrish bakuin naga benda kanega jinga kenamba ngiru ngin zalong ki kun ke ba yai rengkat ber Yesu haga jingim jongi Yesu ba it kerku kardo yangi pensle yangi penkantang yangi ngiru ngilong gi batalot harukam henre lempa ke jingi shirhem jame lempa ke jingdon jame lempa ke jingkarku jame perlong yang ngiru kum ka Maria Magdalena ban lai luit na baro hinyu tiliki suit hapo jongi hinyu tiliki pop hapo jongi pop bakrau jongi kenamba ngindup syakri tang iame haka jingim jongi yen ya ro ya utrai Jesus Christ Jinom amen pla ya ka jingit ka jongi ngangit Hau blei upa badan bor baro Nong thai ka beneng makando But how Jesus kuna marway tu Utrai jungi Yau belapu naman sim bakui Yau belakana ka Maria Theistoti Yau belakana po Pontius Pilatus La sanar mayo La pilatep yo Lagya shakibaya Hagas ni gabalay Lamipat na kibaya Lagyo shandani Vishang shakamonu blay upa badan bor baro Nang tawag wanpat ang bishari kibayim at kibayam. Ngangit ang bensim bakuit, hagabalang katolik bakuit, hagajingya sulak irikuit, hagajimat ikipop, hagajimipat kato, hagajingim bamjukut. Amen. Laispa ndrupusa. Laispa ndrupusa. Bapa ijongi angin long jome yang jinai bari jongi angin long jome na jinai baspun jome simyuku bangi terwak yang mentah yang kagu kademane suci supen kelan abapa bai jongi angin lang jome yang jinai bari jongi angin lang jome Toya duai ko himen ko paraba ka jingkinia jonga ba jumpi kallang ka ba pediang hun hau blay upa badan bor baro To pediang ko trai ya gijing terwa kibangi wanra ha ka snip kin mau burom ya ka Maria Magdalena bakui kaba yang ka jingi bala IT lut jengka ukon bala kamarwai jame ula pediang ha ka jingi sene uba im bat sensha jinom la jinom Amen utrai undon rengka bat pim Rengka bat piru to kindiu ialah kidonut Igintiu yaki sautrai tongin ia aingu ya utrai ublay jengim Kai song hok bat kadei dashisha kalong ka ba siyang hok bat ka badai kadai ti jongi bat ka jimpenim yangi
hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrad koppa bakoid khoble badon bor bad bam jikut namar ha ki rikoid ke bala penkantang yalade hawu kris nagabinda ka hima bening kalong ka bade hok beniro ya ka jingsuma suker ba perla jame da ka ba mekot biang ya ka jinglom briu sha ka jingkuid tenrai janga but me ver ya ka ban mat hangne ha perte ya ka jingai ya ka ba enno en yo ha ka perte batimai but kumta rengkat bat ka kinhon jang yangel bat ki rikuid ni ro yame ban ni pen bana kalem sange Ubakuj, utrai uplay kipai, leng pertesa wadaka burong jome. Usana, turai uplay shadrong, Usana uplay tunam, and yaro yubawan, akakateng utrai, leng pertesa wadaka burong jome. Hosanna, turai ublay shadrong, Hosanna ublay tunam. Kohimen ko para ngirong itrang pakajing wan hya jung men siem bakwait kan yarap yang iban lai luit na baro hinyu lagi pop bakraw na kajing im jungi pangindup lang ke bakwait kum ka Maria Magdalena bakwait dashisha melong bakwait kotrai katemay jong kajing koit barom namar katang ikarpadia me topen koit pen gantang yakini kajing tarwa jungi da ka bapa ya umen siem jame kum ka umjer halo jongki bakin kalalong yangi kamet bagas nam jong utrai jongi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngobha ula pdiang ya ka jingsha shitom ula shimya upu badaka baingu yame ula kdia yavu badula ai halage senran u ong tu shim batto bam na kane pi baro na mar kane ka longa medjanga ya ka benaiti na ka benda jumpi Haka juu keru kamendala le abam ula shemia ka kuri but da ka baingu biang yame ula ayaka halage sentran u ong tushim bat di na kane pi baro na mar kane kalonga kuri janga snam janga janga jutam batimai bat bam chikut ya ka ben pen mi naka binda jumpi but naka binda ki babun naka binda ka jingmap yaki pop to le yakane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jango Kristo pen koidia men siem hadim pen koi kia ge bapangi bashitam baro ya dai ngi na obama na uksoid kajimaya jonka jinge Katasin bangi bandune upu Badgi dina kane kakuri Ipen na ya jing yap chong me kotron Da da du men wan Namarkata ngi ke ba penmenta ya ka jingya ba ka jimi pa jongu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kurim janga jim penim ngi da ingu aidem namar mela new yangi ki ba bit banya hakama jomme ba ban shakriye me da ka bas ngi verit ngi karpadi me bangi ki ba yo binda hakamet ba ka snam u kris ngilong ke bela penyateli kawai da umen siem ba kui token mau ko tra ya ka balang jomme ka bela priang hasatala ka parte Bato penjana yaka haka jingir rengkat badulia upa bakoi jangi
ubil bad ubishab jangi bad bahar kiling do bad kiriniam takan maulam ro yeki hemen ke parashin rang bad kindei ke bela yutia da ka bakaran mani ke jimmi pat badia baro ke bela klat no haga jingis ne jamme to pediangi ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi karpadia me barenghat bad kamaria te soti bakuit ka kami jongo bela ujaso bakudo kurim janga ki apostol bakuit kamaria magdalena bakuit u francis disease bakuit bad baro ki rikoit ke bela pen sobha me pateng la pateng ngin long ki babit pan yo bindalem haga jingim bam jikut bad bangini ro bad pendon buram me da ukon jame u Jesus Christ Dau lembadu badhau kallang hame uble upabadan bor hake jingelang kawe jingmen sembakut baroka burambat ka jingyaro junom la junom Amen. Kohimen ko parato ngin duwai nagabinda bar ki jing tumu jangi nagabinda ki bapang ki bashitam nagabinda Olivet Marwain bad bar ki jing tumu kabangi bu hakane ka mas bakuit nagabinda Sister Joyce nagabinda bar ki jing tumu jangi bad ka sanga CBS bad Sister Blandina bandan bangi bad baro ki jing tumu shimet Kopa jangim Uba mening kalong bakuit kasting to me. Kan wan ki mai to me, kalong kamon to me, I can do uba mening. Tuai yang iminda ka jimbam jing bahala ka si. Patamabing i kalingkang jing. Kumbangirong imap i kabalis niyo yangi. Padwatilam yangi siya ka jimpan siyay. Tanray tapalait ingi na kabasiniyo. Topalait yangi karpart kotray na ka jing siniyo baro. Haga jing spoon jamme to ai jing suk jing sign haga sngi jangi knamba daga jing arab ka jing isne jamme ngi light bara bona ka pop bar ngi yo jing edan haga jing jin jar bara kad bangi dang ap kemelendi haga jing garmen bakoi bar ka jing wan pa jung nong penim jangi o Jesus Christ Namar kasume kalong kaima, kasume kabor kapuram, mencabat jinam la jinam. kotrai Jesus Christ meyu bela ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi henry ya ka jinge janga balang jamme wat ha ka jing spoon jamme to ai ha ka ya ka jingsuk bat ka jingya te le khawe khat kum ka mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon bara bo renka bat pim Ringkal bat dap hiro. da ka jingi do kristo ngin ya ingu markeliam Kulang brojang ublay, me bakit no kipop kapertay, tusyaw senayangi. Kulang brojang ublay, me bakit no kipop kapertay, tusyaw senayangi. Kulang brojang ublay, me bakit no kipop kapertay, tuai jing sukyangi. Hakumi ukon lambro janga ble hakumi ubakit naga pop janga parte so kito ki bela khat shaga jinga wai janga ukon lambrot Ko kendrat ngamlong besong hop menrong po kayeng junga. Andai siong tanah kecil kemensim junga sekiat hi. kamit pergasnam jung kris kan rianga shaga jingin bam jukut
jonga me wan ban goyanga namar me ishisha ablay usim jonga barukan rajonga ngamani yame banga yame Jisu ko blay jonga Jisu ko lo jonga adur medon adur kawan medon ublay ubril pura ulang penim jonga Kotrai Jisu Isno ngo yame nagabinda ka nagakalikmat haka ba mela wan ka po ka doon ka men siyam jongi haka communion ba kuit ba ka communion men siyam Jisu bayi kumpa mela wan haka doon jang ka Maria Magdalena haka ben perlai ludia ka na hinyu Telige kuit ben perlong ya ka kasinran ka ba itam yame ban bu shida yame ban ba shida yame wat apadeng ki jinge babun jai Jisu yarap yangi vai pa iveiro ban but inneng ya kan uksa jaga Maria Magdalena ban yed yame ben klai ni ka jinge ben klai ni ka jinge sharahem jagi paginduk la ban la ki bas lo ha ka jingem jagi kunjuro ka Jisu karko kardo bahara ki ni ki himmen ki para ki ba shimmen da online ha ka ni ka mas bakwoi ai ba ka jingdo mo jangi ka jingang no jangi baharo kalanga ba seizo ta ye ki ba pang ki ba shitam ben koi ben kya ye ki lai lu di ki Jisu hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah la 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 hallelujah 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 to ngenia duwai to ai ba ka jingyo pidiang ba kantang ya ki jingmaya jome ko trai kan penda phangi ya ka ta ka jingit bayaine da ka ba ka Maria Magdalena ba kuit kalasno klem sange how Chris u ken rajanga uba im bat sensha junom la junom Amen utrai undon reng kad bat phim ringkabat blay badan bor baron kar kuya pi uppa barukhon barumen sim ba kuit Amen Yalaisuk ban penbana ka kubar babha jong utrai daga jingim ka jompim Isongo yaw blay Nabar lai spa arfu ar Nganyai but ya mitrai to ya lam ya nga ngayos ngosur ijong me yai kot ya nga wadla dagi ding ping kya dia le persya nganyai but ya mitrai to ya lam ya nga Tu ya lam ya nga trai kendrat nganyai budyame kat shaba me mon trai kendrato ya lam ya nga nganyai budyame trai to ya lam ya nga shan bor bangan infame banom ngapapom wadla
an oba dum ki kap din ngan jing ting ngan yai but ya me trai to ya lam ya ngan to ya lam ya ngan trai ken drat ngan yai but ya me ngan yai but ya me Kasaba me mon trai ken rato yalam yanga. Kaburam hok pa berukun amat sim berkun. Baralang haba menikong jumtal berabor sinam amen. Yang jarak Yesus Kristus.